obi a wotie bi yina so no ntini. Okay, yetio. 24-hour economy market. Ya ekoso. Ya ye bubu market bi free ho no. Okay. Oba me ka kire me sere na nanom ewo enkura hodo so. Me ka kire politicians, especially MPP party. Me ka kire individuals bi mu a omo ho say. Okay. Omunja aban no ye nadwuma. Okay. Omunja aban no na onye nadwuma. Money nye politician. Very good. Misre pa asempa na meka no. Okay. Omunja government no na onye nadwuma. Sha ye o market be bre wo ma we mu a all the time you complain say enye papa. Yes. Edanya ensuo to ye hu mane. Ensuo to a e fa yen. Awia bo a awia se yen. Enframa bo a ye mpata tutu. Enti sa ban sa waba. Na se wo se oye market ye friend 24-hour market ya. Ye besre nkuro ahodo a projects ne kwato no say any mu politicians they say yes mo moto bo ase adabraka. Okay. Hwe ade bia ni wa ye no man we mu a oba obefa tototo. Da bia. Kadete market ya president Mahama si ye bra atwam no. Oba ye bu source guyi. Ye bu source guyi. Yeah. Ade be na sie. Ede na ba. Ya anunti no se na ye kwa ye dwa aban so kwa ye market o ba bia. Nipa bi mu se tintire twan menti ase. Ede ba bia ye ne nye. Ena hare de ye bu ye be twa de before be ena but mamen can the pay enchire tuobodom ewie ye almost story. You to know. Me de to one time me mention yes, because almost issues about ya wo mo che say you to know wo che say market no a Techima North Assembly epesu wo mu bu wo mu si 24 our economy market no wo mo nti ase ma yan kan kire mo mo anso na ya mo complain say market no nye mo complain da na make say omo beti ase I didn't be before ye say omo nti ase o na wiai ye sere wo mo say ye kam o mati ase say ye sere wo mo didi because adabraka ai adabraka. Okay. Yes, sir. Adabraka. Omuma government ni ye adwuma. Me ba what I say. Government ni adwuma. Na mo nya politics no. Eta o mati. Because Ghana ho, your market be bre wo kura we mu a enye papa. Enye papa. But what I say. Enye papa. Be bre adan be bre nya. Te say there is a pavilion te say to one the desk screen the market desk where market. Chobodo market no. Oba market we dey many to one dey make market dey screen you say him from market. Say him from market you. Say where market? Where Chobodo market na. Okay. Say we hear down pavilion we sisi we ya. We Enemre be ne modern Ghana. Chobodo market na. Abandi be buesi no ochomo bi yama mo no. Mo say ma aban no. Be ya dey I say no market way na mom ye no say big mistake market way say development ba kuro mu a say you welcome development no ye nje na ye famra na ye nsi me pata what say system say ja na say ye nje na ye si na eboa mo man oja wa so ye be share no be no what I say you best no mo say okay bye ye kasem no yes here me very important e dey here me pa say pavilion we yes what say abusu awora say no so say nsu ata we kwa nya market ontumi ntina ho market ye si atie clinic wom police post wom mamu maye ndi ye mo e dey say adeba kono say fire post wom yes you will do bebre ha unu tete market da hey fire post nim ya e bi nim nanu ya be I na say na me say commander yes no man stop fear people and no musem say fire post enti gato market ni mu na se gato market ni mu na se na mafo japade ese na say aban bi aso da he say what is the 24-hour economic market in the 24-hour we for 20 million na say we see me ba be see market e dia boa ama market net ma fa ntuma pa fura o ti ade na me tase e na me tase send pa koro ya so na nsu etobo no ba beka SOMPA send pa koro ya so na oba se de eja senso a eja se na depade a oba betra radio so be so a kire nkrofo enti sa ba se wo ya ade market ya fire service we fire post wom na se wie na se fire for ye nya ka kra de am wo ho a oba tu fi se ni ma bi ko so na nya o mutimi so ano
enti ye besre omo pa say ani die kwanso da braka na omu jasa ade bia yere ya manyosem wo man we mu no all right jem jasa amanyosem no time na so hu o time na so abro so ye jasa amanyosem no enti mesre omo say okay me da ade ehia me no so for now either you are NDC either you are MPP either you are Nana either you are whatever ye besre adaworo ma ajapade a eba no obi ansum bi na emra na yesi market wi no ba aye fe wo nkro mu a sabi o NDC aban no kwa on pejam fan ko there be okay na kwa ku for the charge na wan yase no se ka ye support no a enne enko wie ya obatika wo kwa wotifie nei enko be ko there be o de kwa samba ye kan ho sadro Ghana ha ye pekasa too much yenja kasa bebrebe no na ye fam pa bopa ye den enta chire obi kasa o muntimi ye ena o muntimi ye fam pa bonta chire o muntimi ye because Ghana sika no ye sika yes go nyom dia o sika no ye president Mahama dia ye taxpayers money dem wa wote no 1 to 2 to 5 to eje no eno na ye di tu omo ka eni so obi ye adwuma ma ya ye nsom no mo fa ye ma ye na mo ye nya mi shira ye all right me that say Shaggy na ye te ne